Mazu e ne e le tawana e e sa kgathaleng. O ne a rata go tlola mo godimo ga matlapa, mme ka metlha o ne a tlola a sa lebelele. Ka nako e nngwe o ne a tlola a sa lebelela mme a wela mo mebutlwaneng. A utlwa botlhoko jang? Ka nako e nngwe o ne a tlola a sa lebelela mme o ne a wela mo phalong ya dinotshi. Dinotshi di ne di sa itumela. Ka nako e nngwe o ne a tlola a sa lebelela mme o ne a batla go wela mo lefikeng. A bo go le kotsi jang ne? O ne a sa ithuti mo diphosong tsa gagwe, seo e ne e le bothata. Ka letsatsi leo Mazu o ne a tlola a sa lebelela mme o ne a wela mo motlhabeng o o gogelang. A bo seo se le maswe jang ne? O ne a leka go tshaba mme go ne go setse go le thari. O ne a tshwaregile. Ke fa sela se tlhware e bofirifiri e ne ya tlhagelela ka fa morago ga matlapa mme e ne ya bua ka bonolo. Ke a bona gore mo mathateng Mazu. Nthuse ke a kopa. Mazu o ne a goa fa a ne a ntse a nwela kwa boteng-teng. Nka go thusa, Syllabus o ne a bua ka monyanya wa tsietso. Mme letsatsi le lengwe o tla tshwanelwa ke go ntirela tiro nngwe. Mazu o ne a belaela. O ne a itse gore Syllabus ke tlhware e e bosula, mme o ne a sena tlhopho epe. Ke a dumela, o ne a rialo. Syllabus o ne a phuthela mmele wa gagwe moleele go dikologa Mazu, mme ka bonya o ne a mo tsholeletsa kwa ntle ga motlhaba o gogelang. Go tswa foo, Syllabus o ne a gatelela Mazu ka thata, mme o ne a mmontsha leitlho le le bosula. O seke wa lebala Mazu, o ne a bua ka bonolo. O a nkolota. Mazu o ne a wela makgwafo fa Syllabus a ne a gagabela kwa ntle. O ne a lemoga gore go sa nne kelotlhoko ga gagwe go ne go mo tsentse mo sekolotong sa ga Syllabus. Go tloga ka letsatsi leo, Mazu o ne a lebelela pele a tlola. O ne a ithuta thuto ya botlhokwa ka letsatsi leo. Fa re dira diphoso, re tshwanetse go ipha nako ya go akanya ka ditlamorago tsa gone pele re tswelela ka boitumelo. Go ka nna ga pholosa botshelo jwa gago letsatsi lengwe. To watch more stories, just visit our YouTube channel. All stories are in the present, past and future tenses, also available in various languages. How great! Also, members of the Abuti Academy get access to workbooks and much more. Visit our website to find out more about all the language learning materials that we have to offer. www.abutisyllabus.com